ZPM Chalayin Forest Conservation Amendment Act 2023 chung changa mi pui ti thlabar theizonga thu vordar ching an omni asoyin ban san turin an ngen Clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chawa du sana sangber kalan bok chawani ole vo in chu khopui le ru asurin ban zaire ngarel theilawa khopui arinon on ona khuang ro pui surin in chung rangwa adenga thom bengcheng asiam chur chureng maya bengcheng kangra tangin video karon siam vedon ania voice alo fia tok lo deu ani po in misiat thiamna kangen masa ani e ole kan riat thewangin nithum September sangni somni palia khan Joint Civil Society of Mizoram 10 FCAA 2023 chungchanga PR an thelu drup ani kha comment section lampo alun ngal hlea ka mulai khan negative comment atama positive comment atame boka ain za deuh thuak ome tuntruma chuan ZPM Chalai General Headquarters Aizol 10 Forest Conservation Amendment Act 2023 chungchanga bok PR voin September nili sanghi somni panga an SIAM veleta ole amasa in ZPM Chalai General Headquarters Aizol 10 FCAA 2023 chungchanga PR an SIAM hi kan ngai thamasadonani tuna ilo ngai thang PR number 63 of 2025 Zoram People's Movement Chalai General Headquarters Aizol press release dated 4th September 2025 Antia the Forest Conservation Amendment Act 2023 chungchanga insoi chaina le thudik toklo manga mipui ti thabar zonga thuvordar tu ten until ti hi bansan turin ZPM Chalai General Headquarters chuan kan nge nani Environment Forest and Climate Change Department changtu Minister Pulal Thansangan okas ni somni pariat sanghi somni panga 5th session of the 9th Mizoram Legislative Assembly resolution aputlu Forest Conservation Amendment Act 2023 chu par 13 legislature member 10 house lungrual takin apasta he amendment act hi Mizoram po man ani donta ani Forest Conservation Amendment Act 2023 subsection 2 clause C subclause 1 ramtana project poimo emo ram humhim na thila chuan international border line of control emo line of actual control atanga kilometer za bela project construction atan exemption apek thu ain ziaka number 2 hian paramilitary tetan hectare som thleng exemption apebok ani he act hi bilani lai khan man ani dan tu rules le guidelines siam awm lo wangin Mizoram tan ahim lo thainia riat ania he bil hi sangni somni pathum khan ZPM party point na takin kan dodal ani November ni somni pakwa sangni somni pathum khan central sarkar chuan he dan man ani dan rules and guidelines chu gazette notification aron chuata guidelines specifying terms and conditions for considering exemption under the van Selection evam samvardan adinayam 1982 siamni in act kan hu kilometer za biela project exemption le paramilitary tetana exemption man ani dan tur chu aron soifiata a November ni somni pakwa sangni somni pathum khan central sarkar chuan he dan man ani dan tu rules and guidelines te chu gazette notification aron chuata a guidelines specifying terms and conditions for considering exemption under the van Selection evam samvardan adinayam 1982 siamni in act kan hu kilometer za biela project exemption le paramilitary tetana exemption man ani dan tur chu aron soifiata a international border atanga kilometer za biela hian he dan hian central hi thunei na top apelova state le UT sarkar ron le pompuina consultation with the respective state or UT administration angai thu ain ziak ani he gazette guidelines notification hian Mizoram shalna lam akok lawani ti Mizoram mi puite kanin shil thedwa
tuna kan ram shroi tu te kuta hian Mizoram hi ahim tok ani ZPM Chalayin Forest Conservation Amendment Act 2023 chung changa mipui ti thlabar theizonga thu vordarching anomni asoyin bansan turin an ngen Vena thu chuan siama ZPM Chalayan tun hmaya Assembly Session nei zota ka Sarkar Laipuin Forest Conservation Amendment Act 2023 apas chu Mizorama man ani ve theinan Environment Forest and Climate Change Minister Pulathan Sangan Special Resolution aputlu chu hausin lungrwal takin an poma hedan hi Mizorama po man ani don ta ti an soya Forest Conservation Amendment Act 2023 manghian ramtana project poimo le ramhum himna thila chuan international border line of control le line of actual control la changa kilometer zabiala Sarkar Laipuin ma alatheya paramilitary force tan hectare som thleng man the ani a he act hi bill ani laipo khan manani dan tur rules le guidelines siam a omlo awangin Mizoram tan ahim lo theini ashiat ani awangin ZPM chuan na takin an do dala kumsang ni somni pathum November ni somni pakwa a Sarkar Laipuin he dan man ani dan tur rules and guidelines ati chua chuan international border atanga kilometer zabiala hian he dan hian Sarkar Laipui chu thune na top apelawa state le UT Sarkar ron chunga an pompuina lak angai thu a inji awangin Mizorama Forest Conservation Amendment Act 2023 man tur hian Mizoram shalna lam akok lo ti soin tuna anram shwai tu te kuta hian Mizoram chu ahim tok ti an soi ZPM Chalayan Forest Conservation Amendment Act 2023 hian state thune na chu sak anei lawa state le UT Sarkar chu thune na sangjok apek awangin Mizoram chung forest area international border atanga kilometer zabiala Sarkar Laipuin thune na pumhlum anei lawa Mizoram Sarkar Belavin eng project ma kalpui thei ani lauti soin hedan chung changa mi puiril ru shwai koi thei zonga thudik lo soi chin te chu ban san turin an nge nani Forest Conservation Amendment Act 2023 rules and guidelines te hian state thune na chusak anei lawa state le UT Sarkar chu thune na sangjok aron peya exemption area approval chung changa po state forest department atanga regional atanga central approval rate tak nga ngai to lovin exemption area project poimo bi ka te state kuta thuni na sang tak principal approval le final approval apezok ani Forest Conservation Act 2023 awang hian Mizoram chung forest area Borok melatea international border atanga kilometer zabela hian Central Sarkar hian thunei na pumhlum anei lova Mizoram Sarkar beron lovin eng project ma kalpui thei ani lauti hi ZPM Chalai General Headquarters chuan Zoram mipuite kan cha du ani issued by Jerome Bolte Secretary Information and Publicity Department aron ti ani ole khati zongkha ZPM Chalai General Headquarters aizoltena PR anron siamachu ania ti chuan apanhina tan chuan RAMNGAW hum halna dan siam thathi The Forest Conservation Amendment Act 2023 ti thupui manga Dr. Z.T. Vanlalngheta thuzia ngainom takmai le bengwa thak zet mai hi kan ngai thla ho le donani tuna ilo ngai thla ang he dan siam that tunlaya Mizorama lar takhi Mizo pain tapsak zola tangpoa alo hriat thiamai thei turin toy tein kan soi comment ve ange aron tia ngai thatak tak tiang o atum ber chu rampuma RAMNGAW ti pun ania chu ba ka hemirwal hian pathian du zong nungcha humhal thlengin a huam vek ani thingmun ti puna boruaka mishing hi patana thalo boruaka boruak chia carbon in check call ti tlema masona na thok chunga kumsang ni somni pasaria chuan mishing tana tha boruak in buktok ecological balance thlentira carbon pakhat ma omto lo tur ang hiala malak tumna ani bok Sarkar Laipui hian rampum tana tha angai tu hian chulati chuan eng thunei nama in ado dal theilo turin thunei tu eng po Sarkar Laipui noya omzong zong te state sarkar te union territory tele heng thunei tu te noya eng taksa po huam hian adu hlen chuatir turin thu ape theiani Forest Conservation Amendment Act 2023 section parukna po hian achiang viau mai hedan chungchang hi ani biklo ramdan puizia rang ani chuwangin hedan lo no le no lo hi ani lo the constitutional law han keu hian
central thu nei na hi achiang viau mai India dan pui hi apian zia chuan sarkar lai pui le state sang ten thu nei na in sema in ki boilova ma ni se mola tla a dan te siama bung ran cheu theina dan pui pian zesol federation nei kan ni kan ti thin hi atak takai ro chuan sarkar lai pui a hian thu nei na chu aluang khom le si thin but unitary in spirit tia kan no bai hat luk thin kha ataka alan chuan ania kangai chu wangin athil tum thirin sarkar lai pui hian kan thatlan nan kan tana thazok tura angaya hi chuan state te dodala wanga thil tha hlen ti lo pha emo hun rei tak emo ngak khen lawa hlen chua ani theidan hi uluk takin angai tu thina ni tia hian chiangila a tha ome om zenei lawa ramngaw ti chiat vak hi atum ani lo ti hi ringam mila he dan hi ilolom welcome theu zokang u kantana thazok tura ngai anie alo thalo tak zet nia kan riat chuan kan state rural call hian mizorama hun engemaw chen hun rei tak man ani lo nan parliament emo kot sang beremo akal zonga an chet ma lo chuan apas le thei tho boxia ole khati zong kha dr zeti Vanlalngheta thujiak chuania he thu hi september nili sangni somni panga wanglani article sa azia ani thubeng wa thlak tak mai ngai thlak tur min chop so saktu dr zeti Vanlalngheta chunga thinlung takin lom thu ka soi ani ole khati zong kha tunchuma video kanon ti chu thei chu alo ni le ta a clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan hmu dan le ngai dan te min lo talan sak le theu turin ka som chewa like comment share te tin min la subscribe lo te poina min lo subscribe zel turin in khongai na karon ngen nun le bok ani e